Idemo ljudi. Pucam. Ubio sam ga, moram da bežim. Šta ćeš ti ovdje, brate? Joj, koji kill. I ljudi, ćao svima, moje ime Nekta, šta se radi kod vas? Danas cepamo Battlefield i dobrodošli na ovu epizodu. Ala sam izmešao. Uglavnom, opa, evo bajonet, Miki, šta je ovo? Bio me gas. Uglavnom, ono što sam teo da kažem, danas cepamo Battlefield Online, multiplayer, kako god. Uglavnom, drugi put sam ušao ovdje čisto ono da snimim, jer mnogi su mi tražili što ne snimaš Battlefield Online, multiplayer, ovo ono. Opa, prijatelju, čao. Uglavnom, eto, snimio sam ljudi za vas i ovo mi je najjače, jurimo kao kamikaze, Kamikaze, Uglavnom, evo, kao što vidite, nalazimo se u ovoj pustinji, ovaj mapen. Svi su uglavnom ovo igrali, snimali, tako da, ajde snimim i ja. Doviđenja, momak. I ti, pade. Sve u svemu ono što sam htio da vam kažem što se tiče ovog Battlefielda. Opa, šta me ovo puca? Neko me joj, rokno me neko sleđe. Alo. Ko se to šteka? Sve u svemu ono što sam htio da kažem, ovaj Battlefield jeste dobar, prilično je urađena, dobra grafika, dođemo kroz ovaj prozor. Šta je ovo, ne mogu dođi? Beži bre. Ne znam ni gdje treba da idem, uglavnom kreće se kao ova bez glavi. Penjemo se vam gore. Da vidimo ovdje imali šta zanimljivo. Odozgo, nema. Hop. Brate. Ja kako sam provalio ovdje, samo treba da se krećemo. O, ćao dečko, ćao. Šta me je ovo zapalilo? Neka bomba. Ima i onaj što pali vatru. Moguće da je on. Ne znam. Nisam ni na jednog naletio do sad. Tako da, nemam pojma, otvaramo ovaj window. Izlećemo kroz vrata. Opa. Ono vam. Mali kod. Nema. Uglavnom, ja samo krećem. Sve samo skrećem, pun gas. I tako su male šanse da poginu. Evo, pobedili smo ljudi. Sad ćemo odsipiti na neku drugu mapu. Kao ovu mapu, na primjer, ona mi svidjela. Tako da, idemo ljudi, pun gas ovdje. Ovdje je mnogo lepa grafika. Tako da, nadam se da će se i vama svidjeti, ali prilično je teška mapa, ali dobro ono. Šta se radi, rokaju s svih strana i šta ćemo. Šta se radi? Sad ćemo doći u, šta je ovo, neka štala. Sljedećemo ovdje. Na F je ovaj bajonet. Znači na F ga pali. Vadim bajonet i prikoljem odmah na mrtvo. Ovdje izgleda njih nema, neko je bacio bombu. Ali ipak ćemo mi, opa, neko me rok. Ipak ćemo suštikamo ovu kuću. Verovatno su se oni uštekali negdje na spratu. Aha. Šta vi mislite? Ajmo gore. Pa da vidimo. Pa. Evo ga. Op. Umalo da me ubije čoveč. Za malo da me cepi.
A ja sam mentalac krenuo bajonetom, umjesto toga da izrošitam ovdje i čao. Opa. Ove kuće, čoveče, kući pošli. Idemo sad, ljudi. Obilazimo ovdje. U suštini, znači, kao i u svakoj mapi, treba samo da se krećemo. Opa! Ćao! Pao si, pao. Nemo samo pun gas. Ja ne znam odakle mi više ova kondicija, trčim ovdje non stop. Opa! Šta? Vidite, ljudi, grafika je stvarno ono prejaka. Ali dobro, neki pričaju ovako, neki onako, tako da nema pojma. Meni se sviđa. Idemo dalje. Opa! Pucaj! Ubili smo ga. Prelazim vam gore. Opa! Joj, koji kill, ljudi. Pravo bajonetom u srce. Tu mu je čuka stala i tu je bio kraj njegove priče. Opa. Pogubio sam se ko bomba. Sad kad me neko cepi, neću znati gdje se nalazi. Dobro je ovo, zamislite, ovako je bilo u ratu, ljudi. Pričao je meni deda. Čisto ideš bate, rokaš i ako te neko cepi, to je to. Znači nema tu cilo mila. Pun gas, ko mi izleti, ima da kad nabodem bajonetom odmah. To sam provalio, pošto prvi put kada sam snimio, krenuo sam na štek. Hop. Razgore mi kaj. Evo bomba. Sigurno su... Ok, ja sam ih onom kači krao. Palicu nisu znali gdje su. Joj, brate, pao si ti, momak. Šteta. Ovako mladi ljudi izginuše svi u ratu, šteta. Ovako na lepom danu, sunčanom, mi ovdje, brate, ginemo. Zašto? Tank me neki cepa, šta je ovo, ljudi? Joj, odakle sam ga cepio? Beži odavde, roknut će me ovaj tank ili top, šta je ovo? Nešto me rokne, ljudi. Idemo obila. Nema tamo ništa, ovdje. Ali šta? Opa! Gdje si počeo na dunče? Ovo je bila pobjeda, ljudi. Još jedna pobjeda. Snimio sam klip, otprilike bit će nekih 10 minuta. Ako se vama bude svidio i budete htjeli da snimam još, vi mi pišite šta da radim. Šta vam kažem, to je bilo to, moje ime Nekta i vidimo se u nekom sljedećem klipu, a ako budete htjeli CSGO ili GTA 5 ili Battlefield multiplayer, vi mi pišite, uglavnom čekam Watch Dogs 2, ostavite mi subscribe, podijelite klip i boz.